Victor da Byron es un drole nascut als alentorn de 1785 e que vivio sulet dins los bosques. Foguet apercebut en 1797 alors o cabio 9 ou 10 ans. 2 ans mai tard, es trapat e reculit per uno beuzo dins lo vilatge de la Cauno. Mas unos semanos aprep s'es escapat. Lo 9 decennie de 1800 es apercebut per de caçaires. Es fin final o capturat per 12 homes. Mantunes metges e scientifics l'aculigueron pendent uno annado. En aquel moment, Victor era considerat como un drole salvatge. Un caminul numat sus las traços del drole salvatge, situat sul munt de la Cauno, permet de descobrir son historia. Anem a reparlar del doctor Itard. Nascut le 24 d'abril de 1774 din Alps de Provenço nauto, din la vila de Urezu en Provenço, Jean Itard es un médecin pédagogue, reculicho los droles handicapats et jetet las bases d'une éducation spécialisée. En 1801, Jean Itard reculiet Victor et ensaget del socialitzar et de li ensenyar a parlar pendant 5 ans. És el qui le nomenet Victor. Jean Itard publiquait une mémoire et un rapport à propos de son travail en Victor. Capitet pas a fa parlar lo drole, mas Victor fazio de gestes et habio d'aptitudos inaccessibles a las bestios. L'histoire de Victor a inspirat un film que se nomme Lo drole salvatge, fuguet realitzat per François Truffaut et publicat en 1970. Aquel film conte ce que s'est passat après la capture de Victor et qu'aussi lo drole a ensajat de s'integrar dans la societat amb un retard mental important. Mas lo film es pas qu'una ficció et en realitat las causes poden ésser diferentes. Uei pensam que Victor era pas vertadierament un drole salvatge, habio de signes d'autisme et fuguet ben leu abandonat pr'amor de son handicap. Podem citar d'autres exemples de droles salvatges, com per exemple Romulus et Remus que fugueron adoptats per una luba, ou encore l'història de Mowgli.